iyo umuntu bamusumburekeje cyangwa se bamutesheje umutwe nafata icyemezo abona ko gishobora gusharirira uwamutesheje umutwe, Iran iciye akagozi igaragariza Leta Zunze za Amerika yuko Amerika yakoze ikosa rikomeye iyo n'inshuti zabo bagomba kubizira. Iran yakumiriye amato yose y'Uburayi. Amerika itangiza cyangwa se ikora ibikorwa byo kwataka mu mazi yo mu kigobe no kongera ibitero. Barayiteguza bati yo gutangira guhangana namwe hasi hejuru, ni urugamba rutoroshye, ni umuriro w'intambara, tugiye kuwucana duhangane maze bigiyo bigiye bibe gutyo uko mubishaka, cyangwa se nimushaka namwe kurwana turi tayari guhangana namwe, cyangwa se muhitemo neza mwemere kuganira na Iran, mwemere gukorana na Iran, mwemere kuvuga icyo Iran ishaka ko kivugwa, mwemere kugenda uko Iran bishaka, icyo gihe nta kibazo kiraza kuba. Ariko niba mwanze ibyo Iran ivuga, niba mwanze ibyo Iran ishaka, gute mwe mwatuza, gute mwe mwagira amahoro? Iran ubwo sibwo itangiye kubataka, iteguje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iteguje Leta Zunze za Amerika yuko mu mazi ya Hormuz, amazi y'aba Oman, ndetse atari naho gusa ahubwo no mu cyerekezo cy'ikigobe hose, Leta ya Iran igiye kubuza amahwemo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko n'inshuti zabo. N'ubwato bwa Leta y'Ubufaransa, ubwato bw'Ubwongereza bukumiriwe na Iran muri aya mazi nyuma y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatatse igihugu cya Iran. Ubwato bwa Iran banarangiza bakanabwigarurira akari babugenzura. Iran rero itangaje yuko igiye gukora igikorwa kidasanzwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi igikorwa Iran igiye gukora Amerika ngizakicuza. Donald Trump ari yimbire ngo niwe wikozeho, ibazabyicuza by'igihe kirekire cyane. Ndaje tubirebe, sibyo gusa ahubwo nta kubabarira Iran ikubise mu cyiciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika igomba gukuraho inzitizi zayo mu buryo mwe cyangwa se ubundi, naho nibitagenda gutyo ibi bintu Iran itangije gukora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiwabona uko bisobanura, ndetse ntiwabona nuko bivuga. Ni ishyano rikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ngo nta gutindiganya kuko nubundi igihe cyo guhagarika imirwano kirimo gushira. Na Donald Trump nawe yavuze neza yuko arimo gushaka icyo yakorera Iran, kuko Iran yanze kujyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'ibyo rero ntabwo Iran itinya gishobora kuba. Ibyo byose rero hamwe n'umuhora wa Al-Mandeb, Baba Al-Mandeb ushobora kuba ugiye kongera gufungwa n'abahuti, ndaje byose mbikubwire kamwe ku kandi nkuko bigaragara kuri Tehran, nkuko ndetse ubu tuvugana benshi batangiye kugira ubwoba ivy'iyi ntambara urwego igezeho ndetse n'uburemere bwayo. Byose ndabikubwira mpereye iruhande, wowe unyemereye tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ngewe bati ndumuhungu wa Kamanzi uruwande, iminsi yose turabana, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Reka tukite igihano Iran itangiye gutanga ku bwato bw'abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no guhagarika imikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aya mazi yo mu kigobe cya Persi, mu nyanja ya Oman n'ahandi. Muri make Iran kugaragaza neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika batakiba abantu batinyitse bashobora gutinywa by'igihe kirekire, kuko nabo bakoze ikosa bakiyibyo guhangana n'igihugu cya Iran. Kandi Iran ngo nta muntu ashaka gusagararira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yabaziye. Ubwizo rero niyo nyirabayazana na se bayazana w'ibi byose birimo kuba. Ubushyamirane mu kigobe cyo mu nyanja bwongeye kuzamuka cyane, noneho ku rwego rudasanzwe. Ni ibirego bishya, iterabwoba rishya, ndetse n'ihagarikwa ry'imirwano byarizwe ko rikomeje ryarenzweho mu buryo bw'imbaraga kandi butunguranye cyane, bwatunguye buri umwe. Perezida wa Amerika Donald J. Trump yashinjiye Iran kutubahiriza itegeko ryo guhagarika imirwano z'agateganyo nyuma ko hagaragaye amakuru avuga ko amato menshi y'ubucuruzi yibasiriwe hafi y'umuhora wa Hormuz. Ni mu nyandiko yanditswe kuri Truth Social, Trump yavuze ko ubwato bw'imizigo bw'Abongereza n'ubwato bw'Abafaransa biri mu byavuzwe ko zagonzwe cyangwa se byarashweho ubwo byageragezaga kunyura mu nzira y'amazi ikomeye muhora wa Hormuz.
kandi ibi byaje kwemezwa n'ikigo cy'ubucuruzi bw'ibikorerwa cyangwa se bw'ibinyuzwa mu mazi cya leta y'Ubwongereza UKMTO. Bavuze ko koko amato yabo muri umuhora wa Hormuz atwaye amakontineri yatewe ibisasu bitazwi, ariko kandi nanone bikekwa ko byaturutse kuri Iran, ngo nta nkomere nta n'ibyangiritse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa bakavuga ko Iran yari yateguje cyane cyane ko aya mato yose anyura muri uyu muhora ashobora kwibasirwa ku buryo bukomeye. Donald Trump ku rukuta rwe rwa Truth Social hari amagambo yashyize, aya magambo benshi bayabonye ndetse nko kwihenura no kugaragaza neza ko Donald Trump ashaka gukomeza intambara, nyamara arabashakaga ko intambara irangira, ayifuzaga ko amahoro aboneka ari b'Abanya-Iran. Gusa Trump kagaragaza yuko nta byo kuba gahenge, ari gukomeza kurwana nabo kuko ngo ni babi, abashinja kuba babi, abaterabwoba. Aba rero ngo nta kindi wabakora usibye kubataka. Reka njye natureberamwe amagambo ya Donald Trump. Yagize ati Iran yafashe icyemezo cyo kurasa amasasu ejo mu nzira ya Hormuz, kutubahiriza amasezerano yacu yo guhagarika intambara. Byinshi muri byo byari bigamije ubwato bw'Abafaransa n'ubwato butwara imizigo buturutse mu Bwongereza. Ntabwo zari byiza, si byose. Abahagarariye indege zanjye bagiye muri Islamabad muri Pakistan, bazahaba ejo nimugoroba mu biganiro. Ati Iran yirutse gutangaza ko bari gufunga inzira ya Hormuz. Ibi bikaba bitangaje kuko blockade cyangwa se inzitizi zacu zamaze gufunga iriya nzira. Nanone bari kudufasha batabizi, kandi nibo batakaza iyo nzira ifunze miliyoni 500 z'amadolari ku munsi. Leta zimwe za Amerika ntacyo zihomba. Donald Trump arongera ati mu zukuri ubwato bwinshi burimo kwerekeza muri Amerika, Texas, Louisiana ni Alaska, kugira ngo bugere ku mubyizi wabwo nk'ishimwe rya IRGC. Buri gihe bashaka kuba umuntu ukomeye. Turatanga amasezerano meza kandi akwiye, kandi nizeye ko bazayakira, kuko nibatabikora Leta zimwe za Amerika zigiye gusenya buri ruganda rw'amashanyarazi na buri kiraro muri Iran. Trump ati nta kindi gisigaye bwana mwiza, avuga Mokhtaba. Bazamanuka vuba, bazamanuka byoroshye, kandi nibadafata amasezerano nzaba nkwiriye gukora ibigomba gukorwa ngo byagombaga gukorwa kuri Iran n'abandi ba perezida mu myaka 47 ishize. Igihe kirageze. Donald Trump kuri Truth Social, perezida wa Leta zimwe za Amerika, agaragaza neza cyane ko ubu ngubu bari kubona Iran nk'irimo kurimbuka byuzuye, kandi Iran yahawe igihe cyo kwitekerezaho, yahawe igihe kinini ngari kiri kubirengaho. Gutera ku mazi mu Hormuz, guteramo ibisasu bagakumira ubwato buturutse mu Bwongereza n'Ubufaransa, byakozwe na Iran kuri Trump ngo ni ibikorwa byo kurenga ku gahenge kama ko guhagarika imirwano ngo bashyizeho. Ati twashyizeho muri make na gahenge Leta zimwe za Amerika zemeje, nta wundi muntu wabiganiriyeho, nta n'undi wagishije inama. Kubw'ibyo rero kuba Leta Iran ibirengaho ngo ibyo ntabwo byabura kubazanira ingaruka. Ngo niba Iran yanze guhagarika ibirwano ikakujya ku meza ibiganiro mu Islamabad, Donald Trump ateguje Iran ko agiye kuza gukorera ibyo abandi perezida ngo Leta zimwe za Amerika bakwiriye kuba barakoze mu myaka 47 ishize, birimo nyine bwo gusenya ibiraro ngo byo muri Iran, inganda z'amashanyarazi muri Iran, buri kimwe cyose bakagisenya. Kuri Donald Trump ngo iki ni igihe gikomeye cyane igomba kubwirwa Leta zimwe za Amerika, cyangwa se Leta zimwe za Amerika ikwiriye kubwira Iran ngo Iran bumve neza uburyo akaga kabasatiriye, maze bahitemo kwemera ibiganiro n'iki gihugu cya Leta zimwe za Amerika, niyo badashaka urupfu n'abadashaka kugorwa. Ikindi cyatangajwe kandi nuko n'ubwato bubiri bw'imbunda bwa Iran ngo bwarashe ubwato bw'intambara bwanyuraga muri ako gace. Nanone nubwo itangazamakuru ryinshi harimo na Al Jazeera yizera ko mwatabiri yarashwe mu byukuri yarafite ibendera ry'Ubuhinde. Kwa gatandatu New Delhi yagaragaje impungenge zikomeye, hamagara ambasaderi wa Iran, inashimangira akamaro k'umutekano mu mazi muri ako karere. Nubwo ari kwiyongera k'ubukungu, abategetsi ba Iran bagerageje gupfobya ibibazo bya diplomasi. Bamwe mu bahagarariye bavuga ko mubano n'ibihugu nk'Ubuhinde ukomeje kuba mwiza, nubwo avuga ko amato yabo yibasiriwe ku rwego rukomeye, ngariko ibintu bimeze neza ni sawa sawa. Ni muhora wa Hormuz, yasemuze Hormuz, humvikanye amajwi
y'ubwato bw'Abahinde ku munsi w'ejo bundi, ubwo nyine ubwato bwajyaga kuraswaho maze Abahinde bakagerageza guhamagara ku ruhande rwa leta Iran ngo bihangane be kurasa kuri ubwo bwato kuko ngo bahawe uruhushya rwo gutambuka. Iran ngo ntabwo ikwiriye kubyibagirwa. Bagize bati mwampaye uburenganzira bwo kugenda. Sepa Navy mwampaye uburenganzira. Uyu ni ubwato bwa Mutenenga Sunmar Herald, mwampaye uburenganzira bwo kugenda. Izina ryanjye riri kuri liste yanyu ari irya kabiri, mwampaye uburenganzira bwo kugenda. Ariko ubu muri kuturasaho, mureke nsubire inyuma. Aya ni amagambo yatangazwaga n'umusale wari utwaye ubu bwato bwa Bahinde bwanyuraga muri umuhora wa Rumuzi, maze bikarangira ubwato butangiye kuraswaho ngo busubire inyuma. Batangiye gusaba imbabazi ngo basubire inyuma vuba vuba kandi biye kuraswaho kuko ngo bemere gutambuka nk'uko ubwato bwagiye bubitangaza bukabivugira muri uyu muhora. Sepa Navy, you gave me clearance to go. Sepa Navy, this is Motorenga Sunmar Herald. Ibi bigaragaza ko ngo Iran nta muntu n'umwe izarebera, yaba umufatanyabikorwa wabo yaba inshuti yabo, mu gihe cyose baba batemera icyo Iran ivuga yuko iyi nzira yo muri Hormuz igomba gucibwamo gusa n'uwo Iran ihaye uburenganzira bya nyabyo kandi amaze kwishyura umusoro. Gusa nyuma y'amasaha make Iran ifunguye gato inzira ya Hormuz mbere yo kongera kuyifunga kubera ibibazo byo mu mazi byari byatangiye kongera kugaragara. Makuru yo kurikiranwa yerekanye ko inzira y'ingenzi y'amato hafi aho ngaho irimo kunyama amato menshi, kandi ngo biragaragaza ko ku byambo hari amakontineri menshi yiteguye gutambuka ariko yabuze inzira. Ibi kandi bikaba bigaragaza neza cyane ko bishobora kuzaba ibyago bikomeye ku isoko mpuzamahanga ry'ibicanwa niba nta gihindutse ngo hahindurwe uburyo ibikorwa biremereye birimo kuba muri kara karere byahagarikwa. Muri make hahindurwe uburyo Iran iri kwitwara, ariko kandi Leta Zunze za Amerika ihindura inyifato yabo kuri Iran. Nimba Iran ivuga yuko Amerika ariyo ibabangamiye, Amerika nabo ngo bemere icyo Iran isaba, barinde ku isi yagira mu kaga gakomeye, bibwira ko kwataka Iran bishobora kuzana igisubizo ahubwo bikazana ibyago biremereye ku kiremwa muntu ku isi. Ari navyo benshi bavuga bati Amerika igeze igihe cyo gucisha make ikemera Iran, kandi kareka Iran bakoresha inzira zabo neza uko babishaka, ntibagire uwo babangamira. Naho isi iri kuzira ibyitazi, abantu bari kuzira ibyo batazi beretewe na Leta Zunze za Amerika. Hanyuma rero ku rundi ruhande utagira ngo ubwo wenda inzira iramutse ibonetse amato yapfa gutambuka gutyo gusa. Mokhshaba Kamune yavuze ko agiye gutangira none gukurikirana andi mato yose usibye n'ubwato bw'Abanyamerika cyangwa se ubwato bw'Abafaransa bwavuzwe ko bwakumiriye n'ubwato bw'Abongereza, n'andi mato yose ashobora kunyura muri uyu muhora Hormuz araza kwibasirwa. Ni mu gihe amakuru yemeza yuko ubwato bwa Evergrande bwarashwe ku ya 18 Mata ngo bwageragezaga kunyura mu nzira y'amazi mu gice gito cyane kinyurwamo n'amato atwaye ibikoresho cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi. Donald Trump yavuze ko ingabo za Iran izo zalashe ubwato bushake bwabo kandi bikabigaragaza neza iterabwoba ryabo. Nyuma yaho abategetsi bo mu mazi bemeje ko nubwo habaye kurasana nta numwe mu bakozi bo muri ubwato wakomeretse, gusa mu gihe kiraswa. Ariko abayobozi bavuga ko ubwato bwangiritse ku makontineri ubwo bwajyaga mu majyaruguru ya Kumizel Oman mbere yo kuva muri ako gace nk'uko amakuru ya mbere abivuga. Ingabo za Iran zo zivugwa ko zalashe icyo zavuze nk'amasasu yo kuburira abantu mu gihe ari umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Ni nyuma ko Leta Zunze za Amerika nazo zifasha ubwato bwa Leta Iran bakaburasaho barangiza bakanabwigarurira, bakavuga ko babufunze, bavuga ko bwari busanzwe bufite igihano ku ruhando mpuzamahanga. Ubwato bukaba bwemerewe gutambuka, ariyo mpamvu yatumye Leta Zunze za Amerika bafunga ubwo bwato bwa Iran, kandi ko nta nubwo Iran ifite ubushobozi bwo kongera gupfa kuburekurisha cyangwa se gutuma baburekura. Ibi byariye rero Iran ivuga yuko nimba ari ibyo nayo igiye gukora ibikorwa bidasanzwe ikataka Leta Zunze za Amerika, kandi Amerika ishobora kuzira iki gikorwa kibi cyane cyo kwibasira amato ya Iran kuko amategeko ntago abemerera izi nzitizi baba bari kuzishyiraho. Rero kuri Iran ni igikorwa cy'agasuzuguro n'agasomborotso, ndetse ni igikorwa
kitakwihanganirwa ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tukivuga kuri ibyo ngibyo ariko nanone menya iki, Iran iyo mu gihe irimo guhangana na Leta Zunze za Amerika mu muhora wa Hormuz, abahuti bo batatindiganije barafunga ngo Bab al-Mandeb. Amerika ihawe gasopo n'abahuti bavuga ko al-Mandeb bagiye kuyugara, bagiye gufunga uyu muhora w'ingenzi cyane. Ni inzira ngari nanone y'amato iri munsi ya Oman Muscat, ikaba na munsi ya Yemen, igaca mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Afrika, ikanyura mu nyanja itukura muri Suez, ikajya muri Mediterranean Sea, agakomeza mu bindi bice cyose mu bindi bihugu bitandukanye. Kuba rero abahuti bemeje gufunga uyu muhora wa al-Mandeb ni ikigaragaza neza ko isi igeze mu kaga ko kubona ibicanwa bibura ndetse n'ibyari bihari kabura aho byanyura bitewe n'ibyemezo bifatwa n'abanyembaraga mu nzira amato anyuramo. Ikindi kibazo isi yose igomba guhanga amaso rero, kandi ni umuburo ukomeye cyane kurushaho. Ubuyobozi bw'abahuti muri Yemen bwatanze ikirego kitaziguye kuri Donald Trump, bamushinja kuba akomeje guteza akaga mu isi, n'abamuteza ubwa gufunga inzira ya Bab al-Mandeb, igikorwa gishobora guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga ndetse no kongera ubwumvikane buke bwari busanzwe buhari. Mu itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara kuri internet, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Yemen Hussein Elezi yaburiye ko Sanaa niramuka ifashe icyemezo cyo gufunga umuyoboro w'amazi bitazashoboka kongera guwufungura, ndetse anasaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo zishimangire icyo kibazo. Ubutumwa bwari busobanutse neza: muhagarike ibibazo muri guteza mu mazi kandi musubire inyuma. Abahuti bafitanye isano ikomeye cyane na Iran, kandi umuri wabuheruka gusa naho uza uvuga ko baje guhorera Tehran. Amanota menshi ahabwa abahuti ko bakora iki gikorwa ni menshi, kuko bigaragaza neza ko ngo basa n'abari barihanganye. Bab al-Mandeb nimwe mu nze z'ingenzi cyane ku isi zihuza inyanja itukura n'ikigobe cya Aden, kandi ikaba ari irembo rigana ku muyoboro wa Suez. Gufunga rero aha hantu ntibyabangamira urujya n'uruza rwa petroli bwonyine, ahubwo byanatuma amata asubira inyuma akajya kuzenguruka Afurika yose, kandi bikongera igihe ndetse n'ikiguzi, kandi murasobanuka neza uko isi yabyitwaramo. Igihe rero isi yaba ihuye n'iki kibazo, ntabwo baba biteguye guhangana nacyo nkuko benshi babisesengura mu masesenguzi. Bituma amato y'intambara rero ashobora guhita aza mu kano karere akavumbuka irasatana ridasanzwe. Kandi abahuti kimwe na Iran muri Hormuz basa naho bagaragaje ko bafite ubushobozi budasanzwe bwo kurasa ubwato bwari bwo bwose bwagerageza kwegera iyo nzira, nabo nta burenganzira babuhaye. Masaha 24 gusa ashize, mwuka mubi urimo kwiyongera. Iran na Amerika zombi birashinjanya kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Trump akaba arimo gushinjwa gukoresha igitugu ku mato ya Iran, mu gihe Trump nawe ashinja Iran kuba irimo kurasa ku mato y'ubucuruzi mu kigobe cy'inyanja. Abasesenguzi bavuga ko ibi bigaragaza ingamba zo kurwana hakoreshejwe amayeri adahujwe hamwe kugira ngo bangamirwe inzira z'ingufu ku isi hatabaye intambara yuzuye. Abahuti ariko bamaze kugaragaza ubushobozi bwabo, bagabiye ibitero ku mato mu nyanja itukura bakoresha indege zijya pilote na za misile. Gufunga rero umuhora wa Bab al-Mandeb none byazamura ibintu ku rundi rwego. Amafaranga y'ubwishingizi yazamuka cyane, inzira zo kohereza ibicuruzwa zagabanuka, kandi amasoko mpuzamahanga yahita asa nashenyutse cyane. Ibiciro bya petroli biri kugenda byiyongera, bigaragara ko byakikuba inshuro nyinshi mu gihe al-Mandeb yabifunzwe, kuko icyo gihe bashya igiciro cyo kuzenguruka Afurika yose kw'abatwara ibitoro. Ikindi kandi akanyongeraho ko usibye no kongera amafaranga nk'ibiciro n'ibikomoka kuri petroli hamwe na hamwe bizabura. Bata nk'urugero nk'abanyaburayi babona petroli iturutse mu bihugu zo hagati muri Asia bwo hagati, kugira ngo ibagereho bisa kugira ngo inyure mu muhora runaka, by'umwihariko mu wa Hormuz usa n'ufunze. Andi mato ndaturutse nko muri Oman Muscat, andi mato aturutse wenda nko muri Pakistan igice kimwe gicuruza petroli, amanutse anyuze muri Aden kadambuka akayerekeza muri Suez, nayakumiriwe byasaba kumanuka mu nyanja y'Abahinde akajya muri Arctique, bakongera kuzamuka Atlantique, bakongera kuzamuka hafi ya Leta Zunze za Amerika, bagakata bongera kugaruka muri Mediterranean Sea bajya mu bihugu byabo, ayo mata ajya mu bihugu byabo. Icyo gihe rero byatera igihombo gikomeye kitigeze gitekerezwaho na rimwe cy'uburyo intambara yaba itumye isoko mpuzamahanga ry'ingufu ryangirika. Amagambo y'abahuti batangaje naya ngaya, na amagambo bashyize hanze nyuma amagambo ya Donald Trump nawe yaramaze gushyira hanze
amagambo asa nkaho yaje ashoreranye, umwe avuga n'undi nawe avuga, mu gihe Trump yibwiraga yuko ari kwemeza Iran. Abahuti bati muremeza mwemeza iki do? Bati natwe turazi. Bagize bati Yemen nidufunga Bab al-Mandeb, nta muntu cyangwa se ubwato bashobora kongera kuyifungura, nta mbaraga za gisirikare yaba umuntu cyangwa se igini ntibazafunguriye umuhora wa al-Mandeb. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Yemen ati ubushake bw'Imana Sana niramuka ifashe icyemezo cyo gufunga inzira ya Bab al-Mandeb, abantu bose n'amagini bashobora kuyifungura burundu. Kubw'ibyo ni byiza kuri Trump n'isi yose ifitanye isano guhagarika ako kanya ibikorwa na politiki byose bibangamira amahoro no kugaragaza icyubahiro gikwiriye ku burenganzira bw'abaturage bacu n'igihugu cyacu. Iyi ni Sana cyangwa se Abahuthi bemeje ibingibi bavuga bati Trump rwose tutamugira inama, uyu muhora wa al-Mandeb unamuka ufunzwe, nta mbaraga z'umuntu cyangwa se amagini bashobora kuzaza ngo afungure iyo nzira, izaba ifunze by'iteka kugeza igihe Abasana cyangwa se Abahuthi bazongera kubitekerezaho bakaba bagira ikindi cyemezo bakora. Nimurekure, nimureke, nimuve mu bikorwa by'ubugambanyi n'ubugome bwanyu, mutanga amahoro ku bantu. Iri ni itangazo rikomeye seba, ndetse bigaragaza neza cyane ko Abahuthi noneho baje byanyabyo basa n'abagiye kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bwuzuye, bishobora gutanga igisubizo kidasanzwe kandi bikaba byanateza ibyo twakwita igihombo kuri buri umwe utarigeze atekereza na rimwe ku gikorwa Abahuthi bakora mu buryo bwiza. Njyewe rero hari kimwe gusa nabajijwe n'umwe muri mwe, ati none aba Bahuthi bafite buri ubushobozi bwo kubikora? Nanjye ni barabufite kandi bwinshi. Iri tangazo ryashyizwe hanze na embassy cyangwa se ambassade y'Iran i Beirut ho muri Lebanon, riragira riti Iran na Liban ni abantu babiri bafite mu mitima yabo urukundo rwinshi rw'amahoro, ariko icyarimwe bagakomeza gushikama no kurengera igihugu n'ubwigenge. Yemwe baturage b'abanyacyubahiro ba Liban, nubuye butumwa muha abaturage ba Iran bari mu mihanda? Bisa naho Iran igaragaza neza cyane ko abaturage bo muri Iran bari mu mihanda bamagana imyigaragambyo iri muri intambara ziri muri Liban, ari bigaragaza ko abanya-Iran bashyigikiye abanya-Liban, kandi abanya-Liban n'abanya-Iran ari abantu bamwe batekereza kimwe, ngo bose bifuza amahoro n'abaturage b'amahoro, ni ibihugu bishaka kugera ku mahoro. Rero kuba leta zimwe za Amerika na leta y'Isirayeli batumva neza guhagarika imirwano muri Lebanon, ibingibi Iran ibona neza ko nta gisubizo cyavamo ndetse nta n'ikintu kizima byatanga usibye gukomeza umwuka w'intambara no komeza ihangana ritoroshye mu karere. Iran nayo ishaka kuburanga imirwano mu buryo bwa nyabwo, ishaka ko urugamba rwongera kuba mu buryo bw'imbaraga, abahangana bagahangana, abarwana bakarwana. None mu gihe ibona leta zimwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ntacyo bitayeho, badakora ibyo Iran ibona neza ko byazana igisubizo cy'amatati ndetse no guhangana, ngo Iran yo iraza kubyura intambara. Ibi bivuzwe mu gihe nanone benshi bari bakomeje gutegereza yuko ahubwo intambara yashyirwa akadomo muri kino gihe ntazongeye kuba ibyabaye mu minsi ishize. Gahenge mu burasirazuba bwo hagati bukagiye gusenyuka vuba kandi bidatinze imbere y'abantu bose babireba. Kubera iki? Ijwi ry'umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko ya Iran byasohowe ubutumwa buhamye, avuga ko guhagarika imirwano bitagamije kumara igihe kirekire kandi ko bitazongera igihe nta masezerano abayeho. Nyuma ngo ntaga ibyo byo guhagarika imirwano bizwi nka ceasefire cyangwa CCLF ngo ntabizongera kubaho mu gihe amasezerano azaba adashyizweho umukono. Muri make bisa naho Iran ivuga ngo bagiye kongera gutangiza urugamba barwane impaka. Ibrahim Razaei ni umuvugizi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe umutekano muri Iran, yabisobanuye neza mu itangazo ryeruye yashyize kuri X. Uburenganzira bwa Iran ngo bwemewe cyangwa se akarere gashobora gusubira mu ntambara. Muri uyu muburo hari kimwe mu bintu bikomeye cyane ku isi bishobora kubangamira ikirere, ngaricyo imza Hormuz. Razaei ashimangira ko Iran igomba kugenzura no kwemererwa cyangwa kwemerera uwari we wese kunyura muri uyu muhora w'amazi ya Hormuz.
avuga ko guhagarara kw'imirwano muri iki gihe ntacyo byaba bimaze mu gihe bari kubangamirwa. Amagambo ye arakarishye kandi afite icyo agambiriye. Yavuze ko guhagarika imirwano byabaye ahantu ho kororokera ubundi buryo bw'ubugizi bwa nabi, atari amahoro ararambye ndetse no kwishyira hamwe no kwitegura ahubwo ibizakurikira. Hanyuma ngo haje ikigereranyo ubu kirimo kuvugwa cyane. Rezai yavuze ko guhagarika imirwano ari iryinyo ridafite ishingiro, muri make ridashobora guhekenya, ikintu kidakomeye, ikintu gito cyane kitagomba kwitabwaho. Ati tugomba gukuraho rero ubu busazi ngo bwo guhagarika imirwano, twongera guhangana n'Abanya-Israel n'Abanyamerika. Ni ikimenyetso cy'uko kwihangana muri Tehran gushobora kuba kuri kurangira. Muri ubutumwa bwa diplomasi kandi nta mvugo yoroheje ihari, umurongo usobanutse gusa. Kwemera ibyo Iran isaba bitaba ibyo bagahangana n'ingaruka zabyo. Mu gihe imvururu zikomeje kwiyongera kandi impande zombi zigakomeza kwihagararaho, hari ikibazo kimwe gikomeje kugaragara. Ese uyu ni umuburo wa nyuma twavuga yuko ugiye kuvamo amatati n'intambara itoroshye ku buryo budasanzwe, maze urugamba rukongera rukaba ku buryo bukomeye? Itangazo rya Rezai nkuko naimaze kukubwira ni itangazo litavuzweho rumwe, bamwe barinenze abandi bararishyigikira, birumvikana bavuga yuko bikwiriye. Gusa nyine ingabo za Iran nazo zikavuga ziti mu gihe tudahabwa uburenganzira bwacu twemererwa n'amategeko, mu gihe tudahabwa agahenge nkuko byumvikanyweho, ahubwo tugakomeza kuza kwibasirwa, intambara kwihagarika ntacyo byayivuze. Kandi byose gahera ku murongo wa Hormuz cyangwa se inzira ya Hormuz yo mu kigobe cya Paris, inzira inyuramo amato menshi. Iyo Leta zimwe za Amerika zivuga ko ari ngombwa guhagarika amato yose ajya ku bigobe ku bizambo bya Iran kugira ngo Iran idacuruza petroli yabo. Gusa ariko nubwo bavuga gutyo, Iran nayo ikavuga yuko bidashoboka ko bayibangamira. Iran ihamya ko niba bayibangamiye nayo irababangamira, kikaba kimwe ku kindi. Ubwo mpangwi niwangamiye Iran witegure nayo kubangamirwa. Iyi ni imvugo isobanutse neza ibishobora kuba. Turebye kuri iri tangazo ryashyizwe hanze na Rezai, tukarisoma turisesengura, hari ibintu bitatu turaza kubonamo. Reka tubanze turisome. Byanditswe muri rw'igiperesi birumvikana, twabihinduye muri rw'ikinyarwanda. Ihagarikwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano ntirigomba gutuma amasezerano yo guhagarika imirwano yongera igihe, cyangwa bagomba kwemera uburenganzira bwa Iran harimo no kugenzura inzira ya Hormuz, cyangwa se dusubire mu ntambara. Ntibagomba gukoresha umwanya wo guhumeka wagaragaye kugira ngo bongere gukora ibibi byabo no kwirwanaho ubwabo. Niba bataduha uburenganzira bwacu, ibintu bisa nk'iryinyo ry'ihagarikwa ry'imirwano bituma Abanyamerika n'Abazioniste bakora ibikorwa by'ubugome, bigomba gukurwa bigashyirwa ku ruhande. Uyu ni Rezai mu mvugo ikarise. Hari ibintu bitatavuze. Bwa mbere ngo guhagarika amasezerano agena guhagarika imirwano ntibigomba gutuma amasezerano yo guhagarika imirwano yongererwa igihe. Buretse gato, ubwo rimwe make ni igihe cy'ibyumweru 2 kirangiye amahoro atabonetse, bivuze ngo ntago ari ngombwa kongera ikindi gihe cyo guhagarika imirwano, keretse gusa bemeye ibyo Iran isaba, uburenganzira bwa Iran. Muri bwo harimo no kugenzura inzira ya Hormuz. Bitaye ibyo ngibyo basubire mu ntambara. Cyo ni igika cya mbere. Kabiri, ng'Abanyamerika bagomba guhabwa agahenge, ngo ntibagomba gukoresha umwanya wo guhumeka, icyo cyitwa ceasefire, kugira ngo bongere gukora ibibi byabo no kwirwanaho ubwabo. Muri make bafata umwanya wa ceasefire, bitegure bongere biyubake, bitegura kuzagaruka mu ntambara. Hepfo gato, niba ngo Amerika idatanze uburenganzira bwuzuye kuri Iran, ibyo guhagarika imirwano bituma Abanyamerika n'Abazioniste bakora ibikorwa by'ubugome bigomba gukurwaho bigashyirwa ku ruhande. Ubundi umututu wa missile ndetse n'uw'indege za drones tukumva n'ubundi utangiye gukocorana muri kara karere. Iran irabateguje iti olingate mujyange cyangwa se mu byemere uko bizagenda kose, urugamba niho rwajya kumwaro, niho rwatangira, nta kintu cye cyakabaye. Niba mutemera uburenganzira bwacu, tugiye kurwana namwe hasi hejuru, tugiye gukora ibishoboka byose. Kuko ugize ukwitegereza neza, ukareba neza amagambo uyu Rezai yashyizeho kuri X akayandika ayitondeye neza cyane,
ubona ko nta guhengekereza kurimo, ahubwo ari ukwibasira byuzuye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugaragaza uburemere bw'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mitima y'abanya-Tehran, Iran, uburyo batekereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo yifuza gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigishatse gukomeza ibikorwa by'intambara. Ubwo ahangaha birasobanutse neza, urugamba nicyo kintu gishoboka cyane kandi nicyo kintu gishoboka kwaguka mu karere kose, apana noneho muri Iran gusa cyangwa se muri Liban yonyine, ahubwo akarere kose gashobora kwisanga mu ntambara. Impamvu ni eshatu. Impamvu nuko ahantu umurahoro muzo uherereye nimba hagiye kurwanirwa bakanarwanira mu nyanja ya Perse, ibihugu by'Abarabu bumva ngo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait ndetse na UAE na Bahrain bashobora kwibasirwa n'imirwano n'ibisasu byinshi byajya bibituraho mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha ibyambu byaho binjira mu mazi ngo bahangane n'umuperesi waba wariye Amavubi. Icyo gihe rero byazana none ibyago biremereye mu karere muri rusange, intambara yaba ibaye intambara mbi mu buryo batigeze batekerezaho, habe no kugera ku cyo babonaga nk'igisubizo cy'iyi ntambara, ahubwo babona gusa ibyago ndetse n'irimbuka ari ryo rikubagwira. Gusa Iran ariko ngo yabanje gutanga umuburo imenyesha ko ibikorwa byose bitarimo gutanga uburenganzira kuri Iran nta bizagera, muri make nta kintu kirimo. Amerika ibwirwa ko ingabo zabo zikwiriye kwirinda gushotora abanya-Iran, reba handi bajya gukorera ibintu byabo, reka abanya-Iran bakibera mu mahoro. Bitaba ibyo ngibyo, umunya-Iran nakora mu mbarutso nimuzamwita umugome, nimuzamwita umuntu ukunda intambara, ahubwo nicyo gisubizo kizaba kiboneka ko gishoboka kugira ngo ukwirwanaho kwayo gukomeze. Rero nimba bikomeje muri ubu buryo, ndabona nawe kandi urabona ko ya mahoro muri kara karere adahari. Bivuze ngo no peace, no stability, nta mahoro, nta tuze, nta n'umutekano. Nanjye ni iminsi iri imbere ihatse byinshi. Ndumungu wa Kamanzi wowe uruhande, reka turindire iminsi zatubwire byinshi. Ukomeze kugira byiza ubana natwe, kandi gushimye cyane ukanda like, ugaduha n'igitekerezo, warana kandi subscribe. Ibihe byiza, amahoro.